Tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg. Re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. Tla re diale. Go ntse le dipotso tsa gore a ANC tlile go phatlalatsa komiti khuduthamaga ya yone ya porofense ya KwaZulu-Natal le Gauteng. Mme sebueledi sa lekoko Mahlengi Pengu Motsiri a re go ka tsewa tshwetso nngwe le nngwe. NEC ya lekoko e tsene kopano ya malatsi a le mabedi go sekaseka gore a lekoko le tswelela go phatlalatsa dikomiti tsa diporofense tseno ka bobedi ka ntlha tiragatso e bokoa mo ditlhophong tsa ngwaga o fetileng kgotsa nnyaa. These are the two largest economies in our country. They contribute significant percentages to our national GDP. They are the most populous. They contribute a lot to the national vote share. It just makes more sense and logic to focus on those. But as I say, we don't have a report that suggests that disbandments have produced a negative trend consistently. Rather, we also don't have a report that suggests that reinforcements have produced either a positive or negative trend. So we've got to be very balanced in terms of how we look at this particular discussion that we're having about the two provinces. Tumalano e sa boleng go letiwa ya peo marumo fatshe magareng ga Israel le Hamas e simolotse go diragadiwa. Hamas e golotse batshwarwa kananyo ba le bararo jaaka karolo ya tumalano eo. Tumalano eo e tsolotantsweng ke Qatar, Egipeta le Amerika e simolotse go diragadiwa metsotso e le 15 morago ga ura ya 11 mosong ono. Morago ga dikgwedi tsa dingangisano go fitlheletse tumalano ya marumo fatshe kwa Gaza. Le mororo tumalano e diegile ka ntlha ya fa go santse go letilwe Hamas go neelana ka maina ba tshwarakananywa le mafelo a makata ka tiragalo maphata ka bobedi a lopilwe go tlotla tumalano eo. We are committed to release all our hostages. This is the reason why the government approved this framework, which, as I described, includes heavy prices. But it is clear, as I said previously, that to move from the first phase to the second phase is not something automatic. Kgato e tla emisa ntwa ya dikgwedi di le 15 eo e bakileng tsitsipano le go ama maemo a sepolotiki kwa botlhabagare. Mopapa Francis wa mogetse ditlhabololo tse ka tlatsopedi. I expressed my gratitude to all the mediators. It is a good job to mediate for peace to be achieved. I thank the mediators and all the parties involved in this important result. I hope that when it has been agreed, it will be respected immediately. Tumalano e tlhoka dirori di le 600 tsa dithuso go tsena kwa Gaza tsatsi le letsatsi. Go akaretsa le di le 50 tse di rweleng leokwane. How realistic? It's doable, but it's unrealistic to believe that the 600 truck would be brought only by the UN or humanitarian organization. The 600 would be realistic if you let the commercial flow go into Gaza. Bontsi jwa baagi bo lebane le go aga sešwa matlo a bona a thubilweng ka nako ya ntwa. Bao ba golotsweng ba tla kgona go nna le ba malapa a bona morago ga go dula malatsi ba sa ye lapeng. Mošate Washington DC kwa Amerika o konosetsa dithulaganyo tsa ona pele ga tiragalo ya go ikanisiwa ga mopresidente yo sa tswang go tlhophiwa wa bo 47 wa naga eo Donald Trump. Batlhankela ba solofela baeng ba le dikete di le 250 go thologela kwa toropong eno go bona fa Trump le motlatsi wa gagwe JD Vance ba ikanisiwa. Tsotlhe di apere tshiamo kwa mošate wa naga malebana le go boa ga Donald Trump morago ga go fenya ditlhopho tsa ngwanatsele o fetileng. Tiragalo e diragala kwa lefelong le baemanokeng ba ga Trump ba neng ba itelakela kwa go lona morago ga gore a gane go amogela tatlhegelo ya ditlhopho dingwaga di le 4 tse di fetileng. Every 4 years, our city supports the peaceful transition of power
We are proud of that responsibility and grateful to our federal partners, local agencies, and community members who work together to ensure a safe event. Dikilomitara di ka nna 50 tsa legora le le tlileng go dirisiwa go sireletsa go tlhongwa ga mopresidente mme le leano la tshireletsego le akaretsa tiriso ya di-drone ga mmogo le kemonokeng ya batlhankedi ba tshireletso ba le dikete go tswa kwa ditheong tse di farologaneng. Moitseanape mo mererong ya setso Professor Sehau Ngubane a re go retelelwa ke go atlanegisa kgotla ya segosi go samagana le merero ya kgosi ya morafe wa AmaZulu Misuzulu ka Zwelithini go senya serodumo sa bogosi jono. Seno ke morago ga gore kgosi Misuzulu ka Zwelithini a emise lenyalo la gagwe le Nomza Momieni le le neng le tshwanetse go tswelela mo bokhutlong jono jwa beke. Mapodisa a thupile dikilograma di le 620 tsa dilwana tsa gauta, dikilograma di le 3.2 tsa gauta, dithunya le madi a kana ka diranta di le dimilione di le 52 mo letsholong la gore ba bosenyi kwa Stilfontein go simolola ka Sedimonthole wa 2023. Seno se bontsha fa kgaolo eo e le e se iketla mo mererong ya go rafa mo nageng. Motho di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke sepedi ka moso mo SABC 2 ga jana ke go tlogela ka ponelopele ya maemo a bosa go fitlha re kopana gape mo nakong e tlang sala sentle.